Ibere shingi nteto gikundi gya shirika makanitha ya Methodist matina kweganirwa ni morite Joseph NTOMBURA kwithirwa kiathikira na kubagitio katiba ya kanitha enu na komagaruka obici ni nonto ibinda ryawe ni ryathirire ethiritwe arwa obici giutate ona nyuma ya wathani wawe kuthira Anthony Kathenyaga taririe na urasha. Bamwe ba Kristo ba kanitha ya Methodist ni bainyirite presiding bishop wa kanisa eno Joseph NTOMBURA no mpasia birobisini kulingana na Daktari Gershon Mweti na mwekoro wa Gladys Mweti balabethirito balea muna ikundi kingi kia bishop ba kanitha eno na balabethirito bakinyirie NTOMBURA eba obisini ni bagwetete ati NTOMBURA ethirito ali obisini kienyume na mawatho ma kanitha eno. Kulingana na bota mawatho mandene ya Kenya makoni na kagita gawikara obisini na mara matongagira ndino kuthithurano ni kagita kagita kanitha ya Methodist nayo ina mawatho mayo mara mabatele kuthingatirwa bula kubatirie ikeja kwithira kinya siasene ya polisi ya thirikari minister akathukia muno era wa umagara mwira aria agweterwe no mumiru na imu Methodist gwetaniirwe na ara tumya project ina itetete bwa karisainire imumiru uno muturo rungamira mathithagia ukonoregwa ni antu baba ingi ugaititikirio na inya igweto kaugwa gekethwa ni uba kugare tini Methodist dinka Methodist ni a Kristo bonde na imbie gutuma mwaka juju mweri jwe nana NTOMBURA ile athiririe tamu iyo ya ijiri miaka 5 ingi 5 na kanisa Methodist constitution yetu no ja constitution yenthiguru president wetu nthiguru athiria miaka 15 etaga atarwa kaire akaiwa kanya atarwa kaire lakini ethire 10 akebera Uhuru Kenyatta karebere nikenda tukathura munene onge ikio tumana ndetuga twina Ruto aojo we na munene o kanisa na wije mawatho ja kanisa ri na muntu buri kwetho akithomaga Bible enda thingata mawatho ri imbiera atumire arega kwebera onge atarwa oria Uhuru arebere tonto bo twina kirero kiu kia kuga atiri kanisa nirekanwe nayo tonto thinere tonyete ni nene. Kulingana na Daktari Gladys kuma Bishop NTOMBURA tonyo obisini wetina mbere bwa kanitha eno na yutuo ile jende ya kanitha eno ta University ya Kemu ni jiambelie kugwa NTOMBURA buthiritie nkuma jia University ene ya Kemu na kwirio antu bamwe barona je kabara kuga kwena thina ibo baurite ende nande member baba inge bakanisa Methodist ibara kunokere metho bona twina thina enjega enene mono na endito na kimako kira kinene ni atiri barabare nyume thina yucia Methodist Church bate kumaka utaga Kenya Methodist University omenye mbesa iria yaretaga Meru for example gitara graduation Orengi ona gitanda Meru igitara graduation ye Kemu rira yari Kemu hoteli cionthe cionjoraga igaturika yani mbesa ikojora kila mahali na ndio tekio imbi otoma muntu umwe aewa kanya gakureta poverty in Meru nonto Kenya Methodist University ni university ya Kenya yonthe te Meru akena te Methodist Church yake tonto university ekua Mawa Methodist Hospital ekua Methodist Resort and Conference Center ekua ni okia tore nabu ni ontoba muntu aremerete gitine neki onto kuremera gitine na Uhuru wewe ngwa na umire. Daktari Gershon Mweti eliuga Bishop NTOMBURA ethirito agikirogua kirima minister bakanitha eno na bethirito bakithithia bola kwenda na baingi ba kwithura beno kiri bwa kwingo kanisani ikeja kwithura kuri ontubu nene bwa bukanita kanisa ne Methodist na bwa thithitwe NTOMBURA ari mutongeri wa kanisa yetu igwikira ministers ugwa ukerwa wario ukengwa ukerwa ugo ukengwa kambwerere aja a Kristo ba Methodist atongeri ba Methodist
ministers betu, superintendent ministers na bishops. Imwathani ogwitire kanisene kulitangugia kanisa te muntu. Na ura mwathani agakwira uge ni uga, ti ura muntu unga agakwira. Ni oni ndi na baruga kwinya ithano mpandikiri NTOMBURA ikembera mpume kanisene no ntauma beta nkara sakramenti no kanisa yetu ekuona baruga eu ibare kunenkera baruga bakanenkera mweti baruga yeje kwingo kanisene ima gatukaraganaja amo nogu Girisho na Gladys ni baulitia tongoreba county ya Meru na Tharaka Nithi gutonyela thina ino na gutigira kanitha ya Methodist ni kuona tongorebo jero kende umba kuthina mbele na ikio tumambuga atiri atongeria ba Meru aria buri ebe ibo tongeria Meru kana bo tongeria in the nation jaba Professor Kendeke na bange kare ni inde bore atongeria ba Meru bori atiri imbie gotoma muntu mwe aretokea ndene ya kanisa Methodist na ndene ya Meru yongwa as a county nikenda tuthura mutongeria ongi tokare nino kiri mwaka mwero na tweregere ate kanisa Methodist ekeberwa NTOMBURA nikenda tucoka mwerene tucoka aria turirite tucokie kanisa yetu etwika kanisa nthongi ira ene shima kuma muji munene wa Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.